Siyakhuleka kunina besilo, siyakhuleka kunina bendlela amatha amakhosi igama lami usabelo mnikathi iziko lendaba eMgedeni Newsroom. Uvezwe okuhle noma nala waziwa ngonala wamathole funerals. Ulinganise okokuqala ngqa inani lemali alichitha ekukhwezeni nokungcwaba inkosi yamagcokama uSicebi umfoka Dlamini kanye negidangoma lakhe uGupta. Uzokhumbula ukuthi ke sekube kuningi kakhulu ukukhuluma kwezokuxhumana mayelana nalemngcwabo yombili. Ubese chaza ke nangomlando nokuthi wawasungula kanjani amathole funerals. Uchaza zonke lezi ndaba ubemenye lapha emsakazweni omphakathi izwi loMzansi FM. Uyazi Masweti uma sikhuluma ngalo mngcwabo namanje nangapholi. Yes. Because la emabhinqa noma kumaskandi besithembele kakhulu kulamfana. Ngicabanga ukuthi omunye izinto ezenze influence ukuthi sikwazi ukwenza ngale indlela ingoba mhlambe iyona indlela sasifuna ukuyipholisa ngayo. Uma ungathi angithi mangubheka busuthi ngawusho. Sure ukuthi mathonya ngiyakhokhela ngengikhokhele more than 1.7 million mase kuthiwe ngiyakhokhela kuthiwa ngithi angwenza lo msebenzi. Because khumbula besingabantu about 2. And khumbula uma uzolanda i-team yosebenza abantu bangabuka ama-attendance emile. 1 kufanele kube ne-transporter yonke le equipment ebigcwele eMsinga iye lapha. Kufanele babhukhele indawo yokulala eMsinga. Kufanele babhukhele from ngolosithathu noma ngolosibili. Bahlala eMsinga from ngolosibili baze babuye ngolosibili evukeni. Konke lokho bekungena kunina. Noma athi uzoqasha umuntu uthakaza ukwenza kodwa kufanele akucharge ukuthi ukhokhelelwa umsebenzi. So ayisikho ncane catering ebikade yenziwe ngolohlanu for the first time ukuthi makushone amculo kube nethende ekuthiwa labaculi. Yes. And that will cost a lot of money lilona. Phinde kube ne catering yabaculi ukuthi abaculi kufanele abahle. Bekuningi bekuhlukile lapha. Kodwa into engayisho angifuni ukwenza sengathithi abantu bethuke masikhuluma ngeprice lo msebenzi. Ngiya-estimate ukuthi uma ngathiwa uma ngawusutha angenza lo msebenzi ngawenza bekuningi bekwenza. Kodwa engifuna ukusho ukuthi lokhuyana ebekwenzeka lapha eMsinga bekukwenza ngokubambisana nokuvumelana nangokufisa. I-action into ongayifaka ngaphansi kwebusiness ukuthi singakhuluma ngayo ukuthi ibingakhosa amani ubengakhokha imali nobani angithandi singene lapho ngoba bekuyinto lebenziwa sibambisene namaciko kakhulukazi sase siyo introduce kwefamily nansi iplan esifuna ukuyenza ngayiqala phansi ngayilungisa so ngihamba ngesikhipha ngasebenza unyaka wodwa ngafunda ngabuya ngo-2005 ngabuya ngazobheka indawo ngazokwenza i-research nendawo ngayiqalela eNquthu ngahlala eNquthu unyaka wonke ngifuna uzobona ukuthi uma ngizoqala iNquthu idingani yona ngaphandle kwalokho engikuphethe but le ndawo engifuna uzoqala kuyona ngiqala kanjani abantu bakhona eliphi language ekhulumayo iyiphi igap between bona lo msebenzi udingeka kangakanani lo msebenzi kule ndawo ekhona akwenza lokho ngaphumelela then ngo-2006 ngaqala ngabheka indawo actually la ngangifuna uqala khona lena ngifuna uqala ngazange ukuhambe kahle ngahamba ngakhuluma nomunye usibaba ubaba uSibiya lapha eNehlathi Dam ngifuna ioffice wenesitolo wathi baba uSibiya anginali ioffice indawo enginayo ile esibaya seyimbuzi imathole yaqalela ioffice lokuqala esibayeni seyimbuzi angihleli eHlathi Dam not even edrobheni emakhanye endaweni seHlathi Dam so yikho ngihlale ngithi njalo mangikhuluma umlando amathole ngithi ngiyambonga kakhulu baba uSibiya ngoba noma yena wayengathandi ukuthi ngiqale esibayeni seyimbuzi kodwa mina ngadecide ngathi mangifika khona nginjena ke mina mangizovula ioffice mangifika endaweni ngifike ngicimeze kuqala I need to picture myself ngisebenza kulo ndawo uma ngingasiboni isithombe ngisebenza khona ngiyahamba bake bangibuza abanye ukuthi hayi ngena ama-office ko Bloemfontein kobanibani ngike ngaya lapha ngifike ngicimeze ngithi if ngingaziboni ngisebenza kulo ndawo ngiyahamba ngifuna ukuzibona ngisebenza khona leni bese ngiyaqala so ngathi mangingena e-office ngicimeza ngabona ukuthi this is the beginning of amathole ngawaqala lapho so ke ngithe ngilapha e-office uyawasazi kuba seyimbuzi isibanje kunokumsimbane kusesibayeni lapha the whole year ngahlala lapha ngasebenza lapha that was the beginning kwakukhona ukuqala kwamathole kodwa ngangifike ngilivule ioffice mina ngivule amathole ngangu-admin kuyimina futhi engimaketha kuyimina engikhipha iphepha kuyimina umphathi kuyimina udriver ngi-everything
actually ngakala amathole ngenawo ngisho license, driver's license. Hayibo. Ngafuna ngicela umuntu kungenawo nemoto. Sure. Actually ngakala amathole mina ngafika nomqondo kuphela noma ne-idea nje to start amathole. Angangenayo imali. Even ngisho imali yokurentela lo office kaSibuya ngingenalo ngamtshela ukuthi sobona ngizosebenza sobona. Yes. Even nephepha ipamphlet lokuqala engalikhipha lamathole engalikhiphayo ngangingenayo imali ngihamba ngotshela abelungu ukuthi nansi into engicane ngithayiphela yona ebe iphepha anginayo imali ngicela ninginikeza iphepha ngihambe wathi manje bejone ngibuye ngizona ngikhokhela. Yikho namanje labelungu sabahlonipha ngayo yonke indlela yami khona indawo ekuthiwa ise photo snap lapha ngase Spa eDandi ngahamba ngayakubona ngafika neziphepha labhalwe ngesandla ngangibhalela ufuna khona ngoba mina ngibhala kabi nesendesiba ngicela sisugugu umcoyi ngathi ngicela ngibhalela kahle uqhama khona bezokwazi ukungithayiphela babona banginikeza belungu iphepha elifotocopy ngabatshela ukuthi ngizobuya ngizona ukhokhela ngisafana ngizosebenza kuqala ingakho noma ungathini ngezinye izizwe but angulaleli mina ngoba abantu abakwazi ukuthi kube khona imathola namhlanje akwazi ukungenzela iphepha ngihambe ngiyosebenza ngaphambi ukuthi ngibe nemali it was abantu abamhlophe so ngihamba ngayosebenza into engangenza ke ngifika ngoba iphepha lalishoda ngafika ngutshele ngithi nakufunda ngichazele mangibona ukuthi wena uthi awazi ukujoyina ngilithatha iphepha ngoba phela nginale linye ngifuna umuntu ozofika afunda iphepha bese yajoyina ukuze ngithole imali ngiyokhokha phela emva ngiyakweleta yes angiphinde ngibonga kakhulu abantu base South Africa umphathi South Africa mina ngathenjwa ngingenalutho mina ngifundile ngingenamali ngingenalutho abantu babebuka mina nje bathembe mina ngangingenalutho futhi ngempela ngenangisho 1000 ebank but nibiza ngani ngesizulu umbono ivision so abantu nje babelala into engishoyo nanga ukuthi ngangikwazi ukuyidayisa umbono wami so lapho uyabona ile experience yokudayisa esuka lapha esikoleni sure yeah la ngidayise apple lami nolithenga ngempela ngibonga nje ukuthi angilidle apple ayimonela mali zothenga noma kuthiwa ulidle khumbula ukuthi sithema siqala into kamasingosana ngo2006 awongafuneki kwakuthiwa usufuna ukubulala abantu yes but ngakwazi mina ukudayisa I remember ngisiqala kusenza emsinga kwake kwathiwa asamba sifuneki khona ngoba sesifuna ukuza nento ezokuzoshona abantu base sifuna ukwenza lento I have to ngenze iplan kodwa ngayenza late ngabona ukuthi ukukhona usenza umsebenzi kodwa abantu basemsebenzi ngabafuna ngenza iplan ngaqasha amatekisi ngabeka amathende nabantu engangibaqashela amathende ngangenayo imali engizonibona late ngizonibona bonke ubhale edolweni hayi mina ngiyakwazi ukubeka isitholo sami usisilami uyazi ukuthi into engisizayo mina ngakwazi ukutshela abantu engangibadinga usisilami balwazi uthi no nginenkinga kodwa ngifuna ukwenza ukuthi ngihamba ngobeka amathende emsinga ngilokhu ngibiza umphakathi ngicela abantu bamatekisi ngibanike simangitha bangikhokhela umphakathi ngafika ngabachazela umphakathi wasemsinga ngathi wengenza ukuthi ngiyanizwa nitha nowafuna amathole anofuna umasingcabisana nothi amathole but khumbulani nansi into ngikhumbule inkulumo engayenza yashintsha ingqondo za wonke umuntu ngathi uma senishona nizonzo njani nithi nanifuna ukudayisa inkomo zenu ngathi ngaphandle kweinkomo esinazo emakhaya ninalo lelinyifa leni ngoba ngimoto esinkomo lahlelo 20000 kodwa mawukhipha 100 rand ujoin emathole you saving yourself actually from ifa lakho leli khona efana ngabe uyaligcina ngoba sazi ukuthi imfuyo thina emakhaya ifa lethu so akwazi ukuthi njalo uvumela ukufa kuzothatha ifa lakho ilawo magama engawasho abantu basemsinga namhlanje mangasuthi ayahamba amathole emsinga mhlambe kwa nami bengangilanda bengavuka ngozongilanda besusibhedela wena lento yasisisa sikubona ubuyele emsinga nje uwenza umfihlo omkhulu kangaka ila waqala khona ekuthana ngaqala enquthu kodwa ezinye indawo ezangenza ukuthi ngiphame ngibela khona indawo okwakunzima ukusebenza kusona indawo njengomsinga yes uyabona enquthu ngiyakukhumbula nginomnqanqa wokuqala enquthu umuntu icustomer lami la joinile ibhokisi engangcabela ngalo nganginalo ofuna ngihambe ngiyocela usupply ukuthi angilethele ngizombona umuntu wezo imoto ongangenayo wafana ngicela umuntu ukuthi angilethele imoto umshini okwehlisa angenako afana ngoboleka and everything angenza lapha
but ukuthi nje uNkulunkulu angiphe isipho sokuwenza into ehlanzekile eclean ngakhipha amaphepha abantu balapha bayithanda bonke abantu into enjani into engiyenzayo umncabo oqale ngawutholayo ngawudayisayo owawucash wawu6000 yonke lo mali ngayithatha ngawuthenga into zokusebenza ngoba soze ngibone ukuthi nazi into engiyidingayo so ke engifuna ukusho ukuthi konke uqala kwami nomzimba bami but izinto eziningi ngizifunde khona emsebenzini musa uqala umsebenzi ubuke omunye umuntu zibuke wena yini oyidinga yini ofuna ukuyenza Asuka ibranch ya eMsinga emsinga sekuvuleka lamanye ama branch ake ngenze kanjena ke kube ngiqale khona eMsinga besihamba imholo yabona sihambe siyakhona kodwa kusiwona ama branch benjame yokuqala yabasenquthu ngasuka enquthu ngaya eDandi ngicela omunye ubhuti weDasamathoso ngathi akangibekise nami idesk lana